Yes, Macron nawe reka tumubwire ngo chin he. Afrika mu minsi iri imbere turaba twivugira igishinwa, igifaransa, wapi nta mushinga urimo. So Macron reka tumubwire ngo chaho birakomeje rero. Urwangiye abafaransa rurakomeje twarabivuze. Ibi bihugu byabayeho ku nkoni zikomeye z'abafaransa, ku masezerano abogamye y'abafaransa, bibaho muri icyo gihe cy'imyaka yose ari akarima k'abafaransa bisaruriramo. Bikomeje rero kwanga kuri aba bafaransa, bikomeje kwanga nk'uko Mugwaneza yabivuze. Mugwaneza Vladimir Putin yarabivuze. Nzajya mwita Mugwaneza kuko nabonye hari igihe badashaka ko tumuvuga, hari igihe batwima ngo za monetize ngo kubera ko twavuze Putin, ariko tuzajya tumwita Mugwaneza rero nk'uko yabivuze. Aba banyaburayi bakomeje gutsindwa ku isi yose. Nyuma rero ya kudeta zimaze iminsi ziri kuba muri ibi bihugu by'abafaransa, ubu noneho byageze muri Gabo. Ni nka cyagiye bavuga ngo umuhinde wa mbere uzanye covid yageze i Kigali. Ubu noneho covid cyangwa se kudeta yageze muri Gabo. He. Abafaransa bakomeje kurubona muri Afrika. Ni nyuma y'uko rero abasirikari cyangwa se igisirikari cy'ahangaha muri Gabo gifatanyije n'abarinda abagarde républicaine ngo nabo bita ba beret rouge, simbizi. Ibi bihugu ibintu byabo byose biracyari muri formule z'abafaransa. Bafite na za gendarmerie nazo bumva bazivuga. Na gendarmerie nayo iri mu bakoze kudeta koko, nayo iravugwa muri aba ngaba. So rero aba bose bishyize hamwe bavuga ko bahiritse ni bongo ni Omar yari papa we, uyu nguyu ni Ondimba. Ondimba bavuga ko bamuhiritse, ariko murabyibuka ko ibi bintu nanone byigeze bibaho. Uyu Ondimba Bongo ari mu mahanga, sinzi igihugu yari arimo hano muri Afrika. Bivugwa ko yakorewe kudeta, nyuma kudeta iza gupfa, Bongo asubira ku butegetsi. Rero uyu Bongo ni umuhungu wa Omar Bongo namwe murabizi ni umuhungu w'abafaransa w'imyaka n'imyaka. Ahangaha muri Gabo ni ahantu abafaransa noneho tuvuga ngo babuze Burkina Faso, babura Mali, bari kubura Niger. Gabo yo ni ibindi. Gabo mwumve ko ari ibindi kugira ngo mwumve urwego rwa Gabo aho bitaniye n'izi za Niger. Niba mujya mubona ibibuga bya basket byose biri muri Amerika, ziriya mbaho bakiniraho n'imbaho zituruka muri Gabo. Ni ukuvuga ngo rero niba ziriya mbaho ziri kubaka ibibuga zarubatse ibibuga muri Amerika, nizo zubatse ibibuga mu Burayi hose, kandi ababicuruza iyo ngiyo ntabwo ari abanyagabo. Mumbabarire cyane kabisa, ntabwo ari abanyagabo. Ibi bicuruzwa n'abafaransa. Abafaransa bafite inganda nyinshi cyane hano muri Gabo, ni mu karima kabo, kubera ko byaravugwaga, abantu babivugaga nk'urwenya bavuga ati muri Gabo iri Breville abantu barya umugati wakorewe i Paris. Ntabwo ari ukubeshya rero, ni ibintu bibaho, kubera ko ni ahantu h'abafaransa imyaka n'imyaka. Nubwo ubona ko uyu Bongo barimo guhirika yageragezaga kuba yareba ukuntu yavana iki gihugu mu mirongo y'abafaransa, ariko ni ibintu bitari kumworohera, kubera ko nawe yagombaga kubahiriza amasezerano ya papa we yagiranye n'aba bafaransa. Rero ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane, kubera ko nyuma y'uko abasirikari bakoze izi kudeta, tukamenya ko ibi bihugu bifite iyi mitungo yose bavuga, noneho hagiye amabanga yari ahari y'imikoranire y'Ubufaransa n'ibi bihugu. Twigeze kubivugaho muri podcast zashize, tuvuga kuko ku masezerano avuga ko muri ibi bihugu inganda zose z'abafaransa zihakorera zisora mu Bufaransa, cyangwa se umuturage w'umufaransa ukora muri ibi bihugu by'abafaransa ntabwo umusoro utanga muri ibyo bihugu, ahubwo awutanga mu Bufaransa. Mwumva ukuntu ibihugu byagowe, umuntu akakuzanaho n'inganda zose zizasorera abafaransa. Muri kubyumva namwe, ni ubujura buteye ubwoba.
sinzi niba mwebwe murimo kubyumva, ni ubujura buri ku rwego rwo hejuru kuko izo nganda zakabaye zisorera abanyagihugu. Ikindi kintu cyagaragaye mu biri kugaragara muri Niger nyuma y'uko uyu Tiani afashe ubutegetsi, yamaze guhagarika uranium yo muri Niger, yanamaze no kuzamura ibiciro kubera ko ngo abafaransa bayiguraga ku bihumbi 4 by'amafrancs CFA, ubu noneho bashyize ku bihumbi 137 nk'uko abafaransa bayigura muri Canada. Ni ukuvuga ngo ikiro cya uranium bakiguraga ku mafrancs CFA ibihumbi 4 muri Niger. Uyu munsi ubutegetsi buriho bwamaze kuzamura ibiciro buringanyiza n'amasoko mpuzamahanga ariho bihura n'ibihumbi 137. Nimwumve namwe diferanse irimo ukuntu aba bafaransa ari abajura bikomeye. Rero aya mabanga ari hagati y'imikoranire yabo n'abafaransa niyo azakomeza gusohoka, akanatuma aba baturage b'ibi bihugu bakomeza kugira umujinya, kubera ko ntabwo abantu bakunda kudeta, ntabwo abaturage bo muri ibi bihugu bakunda kudeta. Abantu ntibabyumve neza, nako ntibabyumve nabi, ntabwo aba bantu bo muri ibi bihugu bakunda kudeta, ahubwo aba bantu barashaka ko system ihinduka. Ntabwo ari uvuga ngo ejo nibishyiraho undi muyobozi bazifuza ko hari undi muntu wabakorera kudeta, ahubwo nuko bamaze iminsi bayoborwa na system bashyizweho kugira ngo bakomeze banyunyuzwe. Niyo mpamvu aba baturage b'ibi bihugu bishimiye ko habaho impinduka. Nabonye muri Gabo abantu batangiye kubyina, barimo kubyina ngo le PDG tombe, nuvuga ngo bongo muri hari abamwitaga president directeur general, murabyumva. Rero ibi ni ibintu rero bikomeje kuba ikibazo gikomeye kuri Macron, nyuma yuko ejo bundi mu ijambo yavuze twabonye mu kiganiro cyashize, avuga ko ambasaderi w'Ubufaransa atazigera ava muri Niger kubera ko abamwirukanye atabemera. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko ubu ngubu abayoboye Niger ni bari utemera. Bamuhaye ultimatum y'amasaha 28 kuba avuye ku butaka bwa Niger, yanga kuhava. Ubu ngubu aba basirikari bavuze yuko ibyo ngibyo nta kibazo, nashaka ahagume kuva ari muri ambasade hariya ni mu Bufaransa, ntacyo bitwaye. Bari abasirikari bo muri Niger baravuga bati we naza ku mihanda aradusanga mu mihanda turahita tumufata. Ni ukuvuga ngo ni personne non grata kuri ubu butaka. So rero abafaransa bakomeje guhangana, ndaza kureba niba aba basirikari babo bari muri Niger bazagira icyo bakora ngo bajye gutabara ambasaderi wabo, kubera ko biravugwa ko bamukatiye amashanyarazi n'amazi, nubwo hari abandi bavuga ko ibyo bintu bitakaswa, ariko niko bagomba kubigenza, barabakatira amashanyarazi n'amazi. Hariho nabonye avuga ati bamukatira, bavuga bati reka turebe igihe umuzungu yamara adafite amashanyarazi n'amazi, turebe ngo yamara igihe kingana iki. Rero ni agakino gakomeje k'abafaransa, ariko noneho bakubiswe inkoni iryana cyane. Bumvishe, ndibaza Macron ahantu yakiriye telefone imubwira ati na Gabo barayitwaye. Nawe bibaza ahantu Macron yarari bamubwira bati noneho wari urimo kurwana, urimo gushishikariza ECOWAS kuba yatera ngo yigende inyuma nkaho ari yiteye ari wowe uteye, noneho birabaye no muri Gabo, uratera hehe? Ejo ambasaderi w'Abafaransa muri Gabo barabamwirukanye, nawe arahaba ku ngufu. Ibi bintu bya Macron ngiye mbona ari umuntu utazi. Ngiye Macron namubonagamo umuntu w'umuhanga cyane, kubera ko mu speech yiwe, mu biki byiwe yari kubwira abafaransa uba wumva ari umuntu usobanutse, uzi ibintu kabisa. Ariko noneho iyo bije kuri Afrika akomeza kwibeshya. Niba yibeshya ngo we ni Mitterrand cyangwa ni baba president ba kera Afrika yatinyaga, akumva ko nawe ariko ameze. La France ne fait pas peur aujourd'hui. Monsieur Macron, Macaroni, Brigitte azabikubwire. Ubufaransa nta muntu buteye ubwoba uyu munsi. Ujye ubimenya, unamenye n'uburyo uvuga amagambo yawe, kuko nicyo kintu cyagarura Ubufaransa kuri scene mpuzamahanga, cyane cyane hano muri Afrika. Ama speech mukora, ibiganiro mugirana n'abanyafrika, nibyo bizatuma Ubufaransa bwongera kugira ijambo hano muri Afrika. Ndabaha urugero nk'ubu ngubu muri Mali kwa Traoré, abafaransa baranakina, ariko sinzi baratinyuka. Ejo bundi boherejeyo umuambasaderi w'umutinganyi.
ni ukuvuga ngo aho kugira ngo bohereze umwambasaderi wafasha Mali kwiteza imbere, wafasha Mali mu mishinga, bavuge bati twohereje umuntu muzafatanya mu mishinga iyi n'iyi n'iyi, bohereje umuntu wo kubashyiraho stress y'abatinganyi. Traore nk'uko mubizi nta mikino yaramwanze, yasubiye mu Bufaransa, yaramwanze, yasubiye yarabwiye ati twe ntago twemera ubutinganyi. Ibi rero birakomeza kuba inkoni iryana kuri Macron, kubera ko arajya akora ibintu azi ko n'abandi ba perezida bamubanjirije babikoze bigacamo, ariko najya kubikora byange, kubera ko rega twese dufite amaso turareba. Wowe uravuga ngo uri contre coup d'etat, ejo bundi twarababonaga Prigozhin ageze mu nkengero za Moscow n'ibinyamakuru byanyu byose murimo guserebra ngo coup d'etat mu Burusiya. So murashaka coup d'etat hano ntimuyishaka hariya, ibyo bisobanuye iki? Ibyo bisobanuye iki? Nk'umuntu bakurikira bisobanuye iki? Anyway, hari umuntu nabonye unyandikira ambwira ati ugaragaza amarangamutima, kandi wowe umunyamakuru ntabwo ajya agaragaza amarangamutima. Shuti zanjye, ntabwo ndi umunyamakuru, ngewe mbabwira ibyo abanyamakuru bavuze nkanatanga opinion yanjye. So kudahuza uwo tutahuza si ikibazo, buriya kudahuza si ikibazo, ahubwo ni byiza kuganira tukareba aho twahuriza, kuko buri wese afite uburenganzira bwo gutekereza ibintu ukwe, n'undi akagira uburenganzira bwo kubitekereza ukwe. Icyambere ni ukubahana, tukamenya ko buri wese afite uburenganzira bwo kubona ibintu uburyo abibonamo, kuko hari na podcast nyinshi na channel nyinshi, uje hano kumva ntabwo birimo kukunyura, wajya aho bikunyura. Nicyo kintu navuga, naho ubundi ngewe ntago ndi umunyamakuru, ngewe ntanga opinion ku byo abanyamakuru baba bavuze cyangwa se ku biba byabaye, reka mbivuge gutyo. So ngarutse ku byo navugagaho rero, ni ukuvuga ngo ahangaha muri Gabon naho tugiye kumenya ngo Ribuyo zubatse ibibuga byo muri USA, zubatse ibibuga byo mu Burayi bya basket, byose ibyo mucukura muri Gabon, usibye kuvuga ngo abanyagabo ngo iri Breville ngo barya umugati wakorewe mu Bufaransa, ibintu numva ko biteye isoni. Tugiye kumenya amafaranga Gabon icuruza ibyo bintu. Noneho Ubufaransa credibility yabwo ku maso y'isi turebe ngo irajya he, abantu bamenye ngo wiba hariya, bari abana barwaye bwaki, bari abana bashonje, hari abari abana bagize gute, nukubera ko ibiryo bari kurya abana bawe bari kubirya, warabyibye bari kubirya. Ibyo nibyo biri kuba ku Bafaransa, nta nubwo bashaka kubyumva ngo bashyire baro hasi, kuko Tiani yazamuye igiciro cya uranium kandi ntabwo yiteguye kwicuruza aba Bafaransa. Nkuko twabibonye, abanyamerika kuri iki kibazo bakuyemo akabo karenge, bameze nk'abari kubirebera hariya, bo biteguye gukorana n'uzaba hari, kubera ko barabizi ko ugomba gutsindwa muri iki kibazo ni Umufaransa. Ntago abanyamerika bashaka kuba kuri urwo ruhande, niyo mpamvu biri kugora Abafaransa, bari kwisanga ari bonyine. Ejo bundi nababwiraga ko ministre w'ububanyi n'amahanga wa Algeria aheruka muri Niger, ubu ngubu noneho agiye gukora n'urugendo muri Amerika, kubera ko iyi Niger niyo igiye gusapotinga, ni Algeria nigiye gusapotinga Niger, aho na Vladimir Putin yemereye iki gihugu ko cyajya gukora amahugurwa ku bijyanye no kujera izi za nucleaire, ku buryo bazacanira Niger bakoresheje nucleaire. Ibi rero biratuma iki gihugu gisohoka aho cyari kiri, noneho kigatangira kwenjoyinga ku bukungu kibitsemo. Nicyo navuga rero. Kuba uyu ministre nanone kuba ministre uyu ministre w'ububanyi n'amahanga wa Algeria agomba kujya muri Amerika, nuvuga ngo ikibazo cya Niger bazakiganiraho. Ubu noneho hiyongereho n'ikibazo cya Gabon. Noneho nabaza Macron, uri tayari gutera muri Niger ugatera no muri Gabon icyarimwe? Baza Brigitte kugira inama, kubera ko nk'uko nabivuze, muri Afurika ntabwo dushyigikiye coup d'etat. Mureke kutubeshyera, ntabwo dushyigikiye coup d'etat. Abanyafurika ntabwo bashyigikiye coup d'etat, nta nubwo bakunda coup d'etat. Abanyafurika bashyigikiye ko ubujura buhagarara, bashyigikiye ko Afurika yigira, kuko Afurika ni gute ubundi umuntu akena kandi akize? Ni gute umuntu aba umukene kandi akize?
ibi rero birakomeza gutuma abaturage bagenda bakajya inyuma y'aba basirikari, atari uko gusa bashyigikiye kudeta, ahubwo ari uko barambiwe ibyo byose bibabaho. Ngewe ejo bundi nababwiye ikintu kibabaje, kumva ngo ingabo z'abafaransa ziri muri Niger, dommage collaterale zizakora aho ngaho byose bigomba kubazwa abanyaniger. Ni ukuvuga ngo nizihohotera abaturage ntabwo zizabibazwa, bizabazwa abanyaniger. Ni ikintu kibabaje. Rero byagaragaye ko Wagner Group yamaze kugera n'ahangaha muri Niger, nayo n'indi nkuru nshya wenda nababwira ahangaha kuri Waka Waka podcast. Wagner Group yamaze kugera ahangaha muri Niger, ikaba igiye gutangira gutoza igisirikari cya Niger kugira ngo kitegure guhangana na ECOWAS igihe cyose yakuyongoza. Gusa mugomba kumenya ko abafaransa bari tayari kuba bakoresha aba batuarege cyangwa se aba ba-islamiste bose bari muri ubu butayu. Abafaransa biteguye kuba babakoresha. Abantu mwambaza muti Wagner irajyayo gute Prigozhin atakiriho? Ntabwo akiriho, ariko nanone ikintu gikaze ku banyamerika n'ubutasi bwabo bukorera hano muri Afurika nuko Vladimir Putin uwo yashyizeho ugomba gusimbura Wagner muri Afurika bamwita Victor Bu cyangwa se Victor Bu. Uyu nguyu ni wa wundi baheruka kugurana na wa mukinnyi w'umukobwa wa basket w'umunyamerika wari warafungiwe mu Burusiya, niba mubyibuka. Baherutse kugurana n'umurusiya nawe wari ufungiwe muri Amerika ashinzwa kuba acuruza intwaro. Uyu nguyu rero uwo baguranye n'uwo mu basketeze niwe Vladimir Putin yashyizeho, nk'uko mumubonaho ngaho kuri iyo foto, bamwita Victor Bu. Niwe ugiye guhagararira Wagner ahangaha muri Afrika. So rero turakomeza tubikurikirane. Ntabwo tuzi ngo Bongo arihe, mutaza kumbaza ngo kutatubwiye ngo Bongo arihe, ntibiratangazwa. Ibyo byose turakomeza tubikurikirane turebe ese ubundi iyi kudeta muri Gabo iraba successful. Iya mbere ko yanze, iyi ngiyi yo irakunda, kubera ko Bongo ntabwo baravuga ahantu ari, kandi Bongo ni umuntu wabaye hariya kuva kera, afite amafaranga menshi cyane ashobora gukoresha ku buryo yanagaruka ku butegetsi. Nta wamenya no gukomeza tukabireba. Gusa icyo nashaka kuvuga nuko abafaransa bitonde, kuko Senegal, Cote d'Ivoire, Cameroon, abaturage b'ibyo bihugu ntabwo bishimye. Iyi ni Waka Waka podcast. Rero mukomeze mugire ibihe byiza. Turakomeza gukurikirana uko biri kugenda ahangaha muri Gabo. Wenda nimugoroba twakora podcast tuvuga uko bimeze n'ibyo twumvise hirya no hino. Amahoro kuri mwese.